Reka mbabwire ngo muba amahoro aho mugiye muherereye hose. Reka mbe mbagezaho rero amakuru mashya nk'ibisanzwe. Ngiye kubabwira ko Perezida Kagame yakoze impinduka mu nzego zinyuranye z'igisirikare cy'u Rwanda. Perezida Kagame rero akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, yashyizeho ndetse azamura mu ntera abayobozi bashinzwe serivisi z'ubuzima mu gisirikare cy'u Rwanda. Muri izo mpinduka General Major Dr Ephraim Rurangwa yagizwe umugaba mukuru ushinzwe serivisi z'ubuvuzi mu gisirikare cy'u Rwanda. Ni mu gihe Colonel Dr John Nkurikiye yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Brigadier General ndetse agirwa umugaba wungirije ushinzwe serivisi z'ubuvuzi. Ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubuvuzi yagizwe Brigadier General Dr Jean Paul Bitega, mu gihe Colonel Dr Eugene Ngoga we yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Brigadier General n'inshingano zo kuba umuyobozi w'ibitaro bya gisirikare. Colonel Dr Chrysostome Kagimbana wigeze kuyobora ibitaro bya Kanombe yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Brigadier General ndetse agirwa umuyobozi w'ibikorwa remezo bitanga serivisi z'ubuzima ku rwego rw'akarere. Colonel Dr Eric Seruyange we yagizwe ushinzwe ubuvuzi rusange no gukurikirana ikwirakwira ry'indwara, naho Lieutenant Colonel Leo Ruvugabigwi agirwa umuyobozi ushinzwe imiti n'ibikoresho. Lieutenant Colonel Dr Vincent Sugira yagize ushinzwe amahugurwa, ubushakashatsi no guhanga ibishya. Mu zindi mpinduka zakozwe, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yagizwe Brigadier General Franco Rutagengwa umuyobozi w'ishuri rya gisirikare rya Gako. Colonel Lambert Sendegeya yagizwe ushinzwe ishami ry'abakozi mu gisirikare cy'u Rwanda rizwi nka J1. Ni mu gihe Colonel Faustin Sanzabera yagizwe ushinzwe itumanaho rya gisirikare ishami rizwi nka J6. Colonel Ignace Tuyisenge we yagizwe ushinzwe ishami rya gisirikare rishinzwe imyitwarire Military Police. Colonel Pacifique Kabanda yagizwe umushinjacyaha mukuru wa gisirikare, naho Colonel Serafine Nyirasafari agirwa umuyobozi ushinzwe ubufatanye bwa gisirikare n'imikoranire n'inzego za gisivile. Lieutenant Colonel Eugene Ruzibiza yagizwe umuyobozi wungirije wa brigade ya 309 mu gisirikare cy'u Rwanda, naho Lieutenant Colonel Joseph Ngirinshuti agirwa ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'intwaro za gisirikare, mu gihe Lieutenant Colonel Jean Dodier Kayinamura yagizwe umuyobozi mukuru wa Royal Trust Company Limited. Amakuru yacu mashya rero ntabwo nagenda ntageze hano imvura yasenye ibintu, aho ngiye kubabwira ko mu Rwanda imvura yasenye umuhanda ugera ku ruganda rw'icyayi rwa Rubaya. Imvura rero yasenye umuhanda uhuza umurenge wa Kabaya mu karere ka Nyabihu n'uwo muhanda wo mu karere ka Ngororero, bihagarika ubuhahirane muri aka gace. Umuhanda wasenywe n'imvura yirirwa kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 Mata uyu mwaka. Amakuru yageze ku itangazamakuru nuko kugeza ubu nta modoka ziri kugera kuri uru ruganda rw'icyayi rwa Rubaya, nta n'imodoka ziri gutwara amata ku ikusanyirizo imukamira mu karere ka Nyabihu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabaya Ndayisenga Simo yabwiye itangazamakuru ko imvura yangije ibintu byinshi ndetse uyu muhanda ubutarimo no gukoreshwa. Yongeyeho ko imvura yanatwaye hegitari 3 z'amaterasi yari arimo gukorwa ndetse harimo gushakisha inzira abanyamaguru bakoresha. Amakuru yacu reka nyasoreze hano, ngiye kubabwira ko Abashinwa batatu bari bameze amezi 6 mu isanzure basubiye i Beijing. Tang Gongbo, Tang Shengjie na mugenzi wabo Jiang Zilin bari bamaze amezi 6 bakora ubushakashatsi mu isanzure, barangije ubutumwa bwabo ndetse basubira i Beijing mu Bushinwa. Abo bagabo bakiriwe i Beijing ku wa kabiri tariki ya 30 Mata uyu mwaka, bururukiye mu gace ka Ina, Mongolia. Guverinoma y'Ubushinwa yatangaje ko nyuma yo kumara iminsi 187 mu isanzure bagarutse ubuzima bwabo bwifashe neza, ndetse ishimangira ko ubutumwa bwa Shenzhou 17 bagiyemo bwagenze neza. Mu butumwa bw'aba bagabo bakoze ubushakashatsi butandukanye mu bijyanye n'imibereho yo mu isanzure ndetse bohereza ku isi zimwe mu mpagararizi z'ibyo basanze kugira ngo bazazifashishe mu bushakashatsi buzakomeza gukorerwa ku isi. Bakoze kandi imirimo yo gusana ikigo cy'ikoranabuhanga Ubushinwa bufite mu isanzure kizwi nka Tiangong, cyari cyarangijwe na bimwe mu byuma bisigwa n'abantu bajya mu isanzure cyangwa utubuye duto tubarizwa muri iki gice. Tang Gongbo, Tang Shengjie na mugenzi wabo Jiang Zilin babisikaniye n'abandi Bashinwa batatu nabo berekeje mu isanzure mu butumwa bwiswe Shenzhou 18, nabo bazamara y'amezi 6. Biteganyijwe ko aba bahanga mu by'isanzure bagiye kumara igihe mu kato bakorerwa ibizamini by'ubuzima, nyuma yaho bakazahura n'itangazamakuru i Beijing. Ingendo Jocelyn Uwizeyimana bashimira uburyo mukomeje gukurikirana amakuru mashya ngenda mbagezaho.
bibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirane amakuru make agenda agezaho.